счастью, он промахнулся противник, я дал команду и наводчику своему, и направил его. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi tank T-90A saat menyerang posisi tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa, 22 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman unik dari kerja tempur awak tank T-90A dari pasukan tank pengawal dalam mendukung tembakan unit penyerangan Rusia. Awak tank tampak terus-menerus menembaki posisi tentara Ukraina dengan tembakan langsung. Sementara tank Rusia juga sempat ditembaki dengan artileri meriam dan peluncur granat anti-tank genggam dan juga diserang oleh drone FPV Ukraina. Kendati juga digempur, pasukan tank Rusia mengklaim dapat terus melanjutkan operasinya. Beberapa benteng militer Ukraina pun dikabarkan hancur. Честно говоря, нет никаких даже эмоций. Ты едешь, выполняешь задачу, страха. Нет страха. По нам начался уже сразу артиллерийские удары, плюс сразу начались наноситься ударами FPV дронами. Данная машина попала сразу 3 дрона, но она не получила никаких особых повреждений. Сдержал удар. Мы продолжили свое движение и отрабатывали по противнику от 15 метров. Во время движения я увидел вспышку выстрела РПГ по нам. К счастью, он промахнулся противник. Я дал команду и наводчику своему, и направил его для выстрела, для поражения. Честно говоря, нет никаких даже эмоций. Ты едешь, выполняешь задачу, страха. Нет страха. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.